அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம். இன்றைய தினமும் பல்வேறு தகவல்களோடு உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருக்கின்றேன். அந்த வகையில் முதலாவதாக நாங்கள் ஒரு தகவலை பார்த்து விடலாம். இப்பொழுது இலங்கையில் பேசு பொருளாக இருக்கின்ற ஒரு விடயம் இந்த ஜனாதிபதியை பற்றிய விடயம். ஜனாதிபதி கொடுத்த அந்த பொது மன்னிப்பு, அதன் பின்னர் அதற்கு பின்னணியில் நடைபெற்ற ஊழல்கள், இவ்வாறு பல விடயங்கள் வந்து கொண்டே இருந்தது. நானும் உங்களுக்கு அந்த பல விடயங்களில் சிலவற்றை கொண்டு வந்திருந்தேன். இன்றைய தினம் அந்த வழக்கு, அதாவது சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகமாக இருக்கின்ற குறித்த நபரினுடைய வழக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற போது அங்கு திடுக்கிடும் பல தகவல்கள் வெளியே வந்திருக்கிறது. இந்த சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம் என்பவர் தான் இலங்கையிலே இருக்கின்ற அனைத்து சிறைச்சாலைகளினுடைய சட்டத்திட்டங்கள், பணவரவு, இவ்வாறான பல விடயங்களை நடைமுறைப்படுத்தி அதை ஒழுக்காற்றம் செய்கின்ற ஒரு நபராக இருக்கின்றார். அப்படி இருக்கின்ற போது இவர் செய்தது சரியா? இப்படியான ஒரு பதவியில் இருக்கின்ற நபர் ஒரு ஊழலை செய்திருக்கின்றாரே, இது சரியா என்று கேட்டு கேள்வி கேட்பதற்கு முதல் அந்த ஊழலில் இருந்து அனுராதபுரம் சிறையில் இருந்து ஒருவர் தப்பித்து ஓடினாரே, அந்த நபர் இப்போது நாட்டில் இல்லை. அவர் நாட்டை விட்டு வெளியேறி இருப்பதாக குறித்த சிறைச்சாலைகள் ஆணையாளர் நாயகம் சார்பாக மன்றில் தோன்றிய சட்டத்தரணி தெரிவித்திருக்கின்றார். உண்மையில் யோசித்து பாருங்கள், ஒரு குற்றவாளியை நாட்டை விட்டு உண்மையில் யோசித்து பாருங்கள், ஒருவரை சட்டத்துக்கு புறம்பாக சிறையில் இருந்து வெளியே எடுத்து அவரை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றுகின்ற அளவுக்கு தான் இங்கு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கிறது என்பது வேதனைக்குரிய ஒரு விடயமாகவும் இருக்கும். ஏன் இதை சொல்கின்றேன் என்று சொன்னால், குறித்த நபர் மீது 20க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் இருப்பதாக பேசப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி என்றால் 20க்கும் மேற்பட்ட வழக்கு இருக்கின்ற ஒரு நபரை சட்டம், இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அமைப்புகள் எல்லாம் தப்பித்து ஓடுவதற்கு இடம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள் என்பது உண்மையில் வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம். ஒரு நாட்டினுடைய பிரஜையாக நான் வெட்கப்படுகின்றேன். இந்த நாட்டில் இவ்வாறான ஒரு சட்டம் தான் இருக்கிறது. ஒருவருக்கு ஒரு சட்டம். எப்படி என்றால், பணம் படைத்தவருக்கு ஒரு சட்டம், பணம் இல்லாதவருக்கு ஒரு சட்டம். இங்கு தமிழருக்கு ஒரு சட்டம், சிங்களவருக்கு ஒரு சட்டம், இப்படி இங்கு ஒரு சட்டம் அல்ல பல சட்டம் குவிந்து போயிருக்கிறது என்பது வேதனைக்குரிய ஒரு விடயமாக இருக்கிறது. இந்த வழக்கு கையில் எடுக்கப்பட்டதன் பின்னர் இன்னும் பல திடுக்கிட வைக்கின்ற தகவல்கள் வெளியே வந்து கொண்டே இருக்குது. ஒன்றொன்றா பார்ப்போம்னு சொன்னா வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம். அதாவது இந்த அனுராதபுரம் சிறைச்சாலையில இருந்து ஒருவர் தப்பித்து வெளியே போயிருக்கின்றாரே, அவர் மட்டும் இல்லையா, இதுவரைக்கும் இப்படி பொய்யான பெயர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு ஏகப்பட்ட பேர் பொது மன்னிப்புன்ற பேர்ல முக்கிய குற்றவாளிகள் வெளியே போய் அவங்க இப்ப நாட்டிலையும் இல்லாம போயிருக்கிறாங்க என்று குற்றம் சாட்டப்படுது. இதை நினைக்கின்ற போது மனம் குமுறுகிறது. ஏனென்று சொன்னால், தமிழர் பகுதிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அங்கு இருக்கின்ற நாங்கள் சின்ன சின்ன தப்புகள் செய்தாலும், சின்ன சின்ன தவறுகள் செய்தாலும் எங்களை உடனடியாக சிறையில் அடைத்து எங்களை எத்தனை நாட்கள் அலக்களித்து அதன் பின்னரும் சட்டம் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தான் வெளியே விடும். ஆனால் மிகப்பெரிய கொள்ளைகள், மிகப்பெரிய ஊழல், மிகப்பெரிய பாரிய மோசடி செய்தவர்களை இந்த சட்டம் என்ன செய்து வெளியே எடுத்திருக்கிறது என்று பார்த்தீர்களா? உண்மையில் கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விடயம். குறித்த விடயம் உற்று நோக்க வேண்டிய ஒரு விடயம். ஆகவே உற்று நோக்கிக் கொண்டிருங்கள். சிறிய தவறுகள் நடக்கின்ற போது தட்டி கேட்பதற்கு தயாராக இருங்கள். அதே போன்று இன்னும் ஒரு விடயம் பேசப்படுகிறது. அதாவது ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க உத்தியோகபூர்வ பயணமாக ஜேர்மனிக்கு சென்றிருக்கின்றார். அங்கிருக்கின்ற பல அமைப்புகளுடனும் அரசு சார்ந்த பிரதிநிதிகளோடும் அவர் பேச இருப்பதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. நேற்றைய தினம்தான் அவர் ஜேர்மனிக்கு செல்வதற்கு விமான நிலையத்தினுடைய சாதாரண பாதையினூடாக பயணித்து அவர் வெளியேறியிருந்தார். அவர் ஜேர்மனிக்கு சென்றடைந்த பின்னர் அங்கிருந்தும் பலர் காணொலிகளை எடுத்து வெளியிட்டதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. ஆனால் இது பெரிய விளம்பரப்படுத்தல்கள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. ஜனாதிபதி நாட்டை விட்டு ஜேர்மனிக்கு செல்கின்றார் என்கின்ற விடயம் கூட பெரிய அளவில் பேசப்படாமல், மிக சிறிய அளவில் ஊடகங்களுக்கு பெரிய அளவில் தகவல்கள் கொடுக்கப்படாமல் அமைதியான முறையில் இது நடந்திருக்கிறது என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதே போன்று இந்த அரசாங்கத்தின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் பலது இருந்தாலும் ஒரு சில விடயங்கள் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விடயங்கள் தான். அதாவது ஒருவர் தப்பு செய்திருந்தால் அவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்து அவருக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கின்ற இந்த செயற்பாடு என்பது வரவேற்கத்தக்க விடயம். ஒருவர் பிழை செய்து விட்டார் என்றால் உடனடியாக அவரை கைது செய்து அவரை சட்டத்தின் முன் நிறுத்துகின்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். அது வரவேற்கத்தக்க ஒரு விடயமாகவும் இருக்கிறது. அதே போன்று இன்னும் ஒரு பேசு பொருளான விடயம் இருக்கிறது. அதாவது தையிட்டி விகாரையில் சிங்கள இளைஞர் ஒருவர்
கொழும்பில் இருக்கின்ற போராட்ட அமைப்பு ஒன்று சார்பாக இங்கு வந்து அந்த தையிட்டி விகாரை தொடர்பாக பல்வேறு விடயங்களை சிங்கள ஊடகங்களுக்கு சிங்கள மொழியில் தெரிவித்திருக்கின்றார். இந்த விடயம் ஏன் பேச வேண்டிய ஒரு விடயமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கேட்பீர்களாக இருந்தால் அதற்கு நான் சொல்கின்ற ஒரு பதில், ஊடகங்கள் அனைத்தும், அதாவது தமிழ் மொழி பேசுகின்ற ஊடகங்கள் தமிழர் சார்ந்த விடயங்களையும், சிங்கள மொழி பேசுகின்ற பெரும்பாலான ஊடகங்கள் சிங்கள மொழி சார்ந்த இனவாத ரீதியான கருத்துக்களையும் முன்வைப்பதில் தான் முன்னுக்கு நிற்கும். அப்படி இருக்கின்ற போது குறித்த இளைஞன் சிங்கள மொழியிலே இங்கு நடக்கின்ற பிரச்சனையை விளக்கி சமூக வலைத்தளங்களில் பிரச்சனையை பதிவு செய்திருக்கின்ற இந்த விடயம் வரவேற்கத்தக்க ஒன்று. ஏனென்றால் உண்மை என்ன என்பது சிங்கள மக்களுக்கு போய் சேருவதே குறைவாக இருக்கும். அப்படி இருக்கின்ற போது உண்மையில் நான் ஒரு தனிநபராக என்ன விடயத்தை சொல்ல விரும்புகின்றேன் என்று சொன்னால், ஊடகம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அல்லது சமூக ஊடகம் ஒன்றை நடத்த வேண்டும் என்கின்ற நோக்கம் இருக்கின்ற ஒருவராக நீங்கள் இருப்பீர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக நீங்கள் சிங்கள மொழியிலும் ஒரு ஊடகத்தை நடத்துங்கள். அது தமிழ் மக்கள் சார்ந்த விடயங்களை மாத்திரமல்ல, தமிழ் மக்களோடு ஒன்றிணைந்த உண்மையான விடயங்களை உள்ளவாறே சிங்கள மக்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்கின்ற ஒரு ஊடகமாக அதனை மாற்றி அமைத்து நடத்துங்கள். அப்போதுதான் உண்மையான நிலவரம் அங்கு போய் சேரும். குறித்த இளைஞர் சிங்கள மொழியில் பேசிய அந்த காணொளி உங்களுக்கு சிறிய அளவில் இணைத்துக் கொள்கின்றேன். அதையும் நீங்கள் பார்த்துக் கொள்ள முடியும். அந்த காணொலியை பார்ப்பதற்கு முன்னர் இன்னும் ஒரு செய்தியை இணைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். மட்டக்களப்பில் ஆட்சி அமைப்பதற்காக என்பிபி அரசாங்கம் பிள்ளையான் குழுவோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருப்பதாக பல ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது. உத்தியோகபூர்வமாக எங்கும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருந்தாலும் பல ஊடகங்கள் இதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதாவது பிள்ளையான் அணியோடு சேர்ந்துதான் ஆட்சி அமைக்க வேண்டுமா என்பிபி அரசாங்கத்துக்கு என்று குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். என்பிபி அரசாங்கத்துக்கு என்னதான் நடந்தது என்று தெரியவில்லை. எல்லா இடத்துலையும் பிரச்சனை, சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளும் பெரிய அளவுல மாறிக்கொண்டே இருக்குது. ஏன்னு சொன்னா, ஜனாதிபதி ஒருவரும் அங்கு இருக்கின்ற ஒரு சில உறுப்பினர்கள் மட்டும் அரசாங்கத்தை நேர்த்தியா நடத்தினா காணாது. அந்த கட்சியில இருக்கிற எல்லாரும் நேர்த்தியா நடந்தா தான் அந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு செல்லலாம். அது அந்த கட்சியில இப்போ குறைஞ்சி வர மாதிரி இருக்குது. இவருக்கு ஒரு கருத்து, அவருக்கு ஒரு கருத்து என்று தங்களுக்குள்ளேயே என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் பேசிக் கொண்டிருப்பது போன்று இருக்கிறது. அதே போன்றுதான் இப்போது பிள்ளையான் குழுவோடு மட்டக்களப்பில் பல இடங்களில் ஆட்சி அமைப்பதற்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக ஊடகங்கள் தகவல் வெளியிட்டிருக்கிறது. எது எவ்வாறாக இருந்தாலும் அந்த தகவல்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் நான் அதையும் உங்களுக்கு கொண்டு வருவதற்கு காத்திருக்கின்றேன். இப்போது அந்த காணொளியை நீங்கள் பார்க்கலாம். මම චානක බණ්ඩාර ජනාරගලේ පුරවැසි සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම්. අපි දන්නවා මේනොට අද අපිට ඓතිහාසික දිනයක්. ඒ ඓතිහාසික දිනය තමයි අපිට පොසොන් පෝය දවස. ඒ කියන්නේ පොසොන් පෝය දවස තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මේ ලක්දිවට වැඩම කළා. මේ රටේ තිබිච්ච සංස්කෘතිය ශිෂ්ටාචාරය තිබූ තැනින් වෙනත් මානයකට ඔසවා තබන්න මේ රටට උතුම් වූ දර්ශනයක් අරගෙන ආපු දවස. ඒතර මේක අපේ ශ්‍රී ලංකාවාසී සිංහල, දමිළ, මුස්ලිම් සියලුම ආගමිකයන්ට සියලුම ජාතීන්ට පොදුවේ භුක්ති විඳින්න පුළුවන් දර්ශනයක්. ඒතර විශේෂයෙන් අපි අද තිස්ස විහාරයට ආවේ අපි දැක්කා 30 අවුරුදු යුද්ධයකින් පස්සේ මේ රටේ ඇති වුණා ඒ යුද්ධයේදී සියලුම දෙපාර්ශ්වයන් ලය අපේ අතරින් සමුගත්තා. නමුත් අපිට දැන් රටට අවශ්‍ය සාමයක් ඇති වෙලා තිනවා. එතකොට අපිට දිගින් දිගටම මේ රටේ ජනවාර්ගික යුද්ධවත්, ජාතිවාදී කෝලාහලවත් මේ රටේ ඇතිවීමට අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි දැක්ක පහුගිය දවස්වල මේ තිස්ස විහාරයේ ආශ්‍රිතව යම්කිසි මතවාදීම ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තිබුණා. එතකොට අපිට පේනවා අපි දැන් අදාවේ මේ තිස්ස විහාරය වන්දනාමාන කරන්න, ඒ ශීල ව්‍යාපාර කටයුතු සහභාගී වෙන්න. එතකොට අපිට මේකට මේ වෙලාවට පොලිසිය ආරක්ෂා සපයලා තියෙනවා. සියලුම ත්‍රිවිධ හමුදා පොලිසිය ආරක්ෂා සපයලා තියෙනවා. ඒකට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕන මේ උතුම් වූ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මය අපිට සාමය සඳහා දේශනා කරන ලද ධර්මයක්. ඒකින්ද යම්කිසි ඉඩමක් හෝ යම්කිසි දේපලක් හෝ භුක්ති විඳගෙන අපිට ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය ධර්මයක් බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා නැහැ. ඒකින්ද අපි පැහැදිලිවම කියනවා මේ රටේ යම්කිසි මතවාදයක් තියෙනවා මේ තිස්ස විහාරය සම්බන්ධව අපි අද ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන කිසිම කලකෝලහලයක් ගැටුමක් අපිට පේන්න නැහැ.
ඊටාම සාමකාමී වාතාවරණයක් තියෙනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට අපි කියනවා පැහැදිලිවම තමන්ට අයිති තමන් විශ්වාස කරන ඕනෑම ලබ්ධියක් ආගමක් අදහන්න අයිතියක් තියෙනවා ඒ විශ්වාස කරන මිනිස්සුන්ට තමන් බෞද්ධයෙක්ව වෙන්න පුළුවන් වෙනත් ජාතිකයෙක්ව වෙන්න පුළුවන් වෙනත් අන්‍ය ආගමිකයෙක්ව වෙන්න පුළුවන් අපිත් කෝවිල් වලට යනවා අපිත් පල්ලි වලට යනවා අපිත් සහෝදරත්වයෙන් සහෝදර ජනතාවත් එක්ක අපි රටේ ජීවත් වෙනවා ඒකින්ද අපි අරගල කරේ මේ රටේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරන්න කියලා කියන්නේ ජාතීන් අතරවත් වාර්ගිකයන් අතරවත් යුද්ධ ඇති කරන්න නෙමෙයි. ඒකින්ද අපි ජනාරගලයේ පුරවැසියෝ විදියට අපි මේ රටේ මිනිසුන්ට පණිවිඩයක් දෙනවා මේ ඓතිහාසික තිස්ස විහාරස්ථානයේ ඉඳලා මේ රටේ සාමකාමී රටක් බවට පත් කරන්න ඒ සියලු මතවාද දුරු කරන්න ඒ මත බැහැර කරන්න අපි අද දිනේදී මෙහෙට ආවේ ගවේෂණාත්මක සංචාරයක් ආවේක්ෂණය කරන්න සහ නිරීක්ෂණය කරන්න මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා යම් අයට මේ විහාරස්ථානය සම්බන්ධයෙන් අයිති සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඇති ඒවා රාජ්‍ය සතු දීපල මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65610ම අයිති රාජ්‍යයට රාජ්‍ය ඒවා කළමනාකරණය කරලා යම්කිසි ඒ තත්ත්වයන් තුල ඒවා निराකරණය කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරන මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකින්ද අපි රටේ පුරවැසියන්ට කියනවා සිංහල හෝ දෙමළ හෝ වේවා මුස්ලිම් හෝ වේවා යම්කිසි පුංචි දේපලක් අල්ලගෙන ගැටුම්කාරී මානසිකත්වයට යොමු කරන්න එපා මොකද මේ රටේ මිනිස්සු කාලයක් තිස්සේ දුක් විඳපු මිනිස්සු ඒකින්ද නැවත අපිට මේ රටේ වාර්ගික හෝ ගැටුම් ආගමික ප්‍රශ්න ඇති යුතු නැහැ මේ රටට අපිට අවශ්‍ය සංගමයෙන් සාමයෙන් සියලු පුරවැසියන්ට උතුරේ ඉන්න පුරවැසියාටත් දකුණේ ඉන්න පුරවැසියාටත් එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා රට තුළ ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා Tamanට නිදහසේ ජීවත් වීමේ අයිතිය මේ රටේ පුරවැසියෝ විදිහට අපි භුක්ති විඳිනවා ඒ අයිතිය වෙනුවෙන් අපි මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුගේ අයිතිය වෙනුවෙන් සෑම ජාතික අයිතිය වෙනුවෙන් අපි කතා කරනවා පෙනී ඉන්නවා ඒකින්ද මේ අවස්ථාවට සියලු ආවරණය කිරීමට පැමිණි මාධ්‍යයට ස්තුතියි I am general secretary okay මේ ස්ථානයේ දැන් පන්සල දැන් තියෙන ස්ථානයේ ඉඩම් අයිතීන් කියලා අපේ 16 දෙනෙක් එළියේ අපි කතා කරා කීප දෙනෙක් එක්ක මෙයාලගේ ඉඩම් වල තමයි මේ පන්සල නීති විරෝධී ලෙස හදලා තියෙනවා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා මේක අවුරුදු දෙකක් තුනක් තිස්සේ ඒ අය හැම පොයටම එළියේ උද්ඝෝෂණය තමන්ගේ විරෝධතාවය පළ කරනවා එන්න අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්න අපි එන පැක්තිපතුන්ට කියනවා අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරන්න අපි ඒගොල්ලෝ ඔප්පු තියෙනවා මේක බලන්න ඊට පස්සේ ඔයාලම හිතන්න මේක සාධාරණද නැද්ද කියලා. ඒ වගේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ එළියේ අරගලයක් කරනවා ඒ මිනිස්සු. ඒක ගැන මොනවද හිතන්නේ? දැන් අපිට ඒත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඔප්පු තිරප්පු සම්බන්ධව අපිට ඒත් එක්ක අදහස් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. යම්කිසි පාර්ශවයකට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් රටේ තියෙන නීතියක් ඒක අධිකරණය මගින් තමයි විසඳාගත යුත්තේ. ඒතකොට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් හරහා එයාට වෙන්න ඕන නම් සාධාරණයක් ඒක වෙයි. ඒතකොට මෙතන ඇවිල්ලා කෑකෝ ගැහුවා කියලා උද්ඝෝෂණ කරා කියලා විරෝධතා කරා කියලා මේකට විසඳුමක් එන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් ලැබෙන්න ඕන නම් ඒ අයිතිය ඒගොල්ලෝ හරියාකාරව නීත්‍යානුකූලව ඔප්පු කරන්න ඕන. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ වර්ග කිලෝමීටර් 65610ම අයිති රාජ්‍යයට මේක ස්ටේට් එකේ දේපල මේක මගේවත් ඔබේවත් අපේ පෞද්ගලික දේපල මේ කොහෙවත් නැහැ මේක අයිති රාජ්‍ය. ඒතර යම් කිසි තැනක ආරවුලක් තියෙනවා නම් ඒ මේ සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා ඒ ගැටුම් සහ ගැටුම් निराකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ අයට ඕන අක්කර 10ක්ද 15ක්ද ඒ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා නම් රාජ්‍ය සතු වගකීම තමයි ඒ පුරවැසියන්ට නිවසක් හදාගන්න, ගෙයක් දොරක් හදාගන්න, මොනියම් මෝදයක් හදාගන්න ඒගොල්ලන්ටත් ස්ථාවර පහසුකම් සපයන එක. ඒ නිසා අපි ඒ පුරවැසියන්ට කියනවා ඔබ යම් කිසි පාර්ශවයක් විසින් මෙහෙවන බව අපිට විශ්වාසයි. ඔබගේ ගැටලුව දඩමීවා කරගෙන මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ගැටලුව දඩමීවා කරගෙන ඒ මිනිස්සුන්ව මෙතනට හැමදාම ගෙනල්ලා උද්ඝෝෂණ කිරීම තුළින් රටේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සංහිඳියාව ඒ කන්සිලරේෂන් එක කියන එක නැති වුණොත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒකින්ද අපිත් ඇවිල්ලා මෙතනට ආවේ නිරීක්ෂණයක් කරන බැලුවහම පේනවා මෙතන 2-3000ක් ඇවිල්ලා කතාවක් කරන්නේ නැහැ. ඒ සුළු පිරිසකගේ ප්‍රශ්නය ඒ ආකාරයෙන් විසඳ ගන්න අපි කියන ඕන්ට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයක් කරා විසඳ ගන්න මෙතන ඇවිල්ලා කෑකෝ ගැහුවත් උද්ඝෝෂණය කරත් හැමදාම වෙන්නේ ඔබ කරන දේ සහ ඒක බලාගෙන දේ අතර ජාතීන් අතර අසංහිඳියාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකින්ද කියනවා දමිළ දේශපාලකයන්ට සහ මේ මෙහෙවන අයට මේ ජාතීන් අතර අසංහිඳියාවක් ඇති වෙන ආකාරයට වැඩ කරන්න එපා කියන එක තමයි අපි මේ දෙමළ දේශපාලකයන් ඉල්ලන්නේ. ඔවුන්ට සාධාරණ කිය යුතු නම් අපි ඒක සාධාරණ කිය යුතු කියලා පිළිගන්නවා කියනවා. චෝදනාව තමයි ජයල අධිකරණයට යන්නේ නැත්තේ අය කියලා අහුව මේකට කියන අපිට නීති විරෝධී දෙයක් මේකට හමුදාව ඉන්නවා මේක ජාතික ආරක්ෂක කලාපේ. ඉතින් අපි සුළු පිරිසක් අපිට මුදල් බලයක් නැහැ. එහෙම අධිකරණයට ගිහලා මේක කරන්න කියලා ඒක ඒ චෝදනාවට ඒගොල්ලෝ පිළිතුරු දෙනවා. ඊළඟට තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මෙතන රජමහා විහාරයක් තිබුණා නම් ඒකට සාධ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කැනීම් කරලා තියන්න ඕනේ. ඒකට මොකක් හරි අඩුම තරමින් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ යම් ලියකියවිල්ලක් හරි තියෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. එහෙම මොකුත්ම නැතුව අපි ජීවත් වෙච්ච ඉඩම් මේවා කියලා ඒගොල්ලෝ චෝදනාව කරනවා. ඔය සමහර වෙලාවට දැන් නීතියේ තියෙන දෙයක් අපි යම්කිසි ඉඩමක් අතෑරලා තිබුණොත් අවුරුදු 50ක් විතර 100ක් විතර ඒක කැලේකට ගිහිල්ලා තිබ්බොත් යම්කිසි පුරවැසියෙක් භුක්ති විඳින නීතියේ තියෙන කාලානුරෝධය කියලා එකක්.
ඒතකොට දැන් සමහර ප්‍රශ්න එහෙමත් විසඳ ගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ අපි කියන්නේ ඒ 13 දෙනාට රාජ්‍ය විසින් යම්කිසි සහනයක් ලබා දිය යුතුයි. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ දිගින් දිගටම ඇද යාම තුල මේ නිවිලා තියෙන මිනිස්සුන්ගේ සිත් සතන් නැවස ගිනි පුපුර බාටපත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිටත් ඇවිල්ලා ඒ අය ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ කතා කිරීම තුළ අපි අතර දෙපාර්ශ්වය අතර යම්කිසි උණුසුම් වාතාවරණයක් ඇති වුණොත් අද ඒක මාධ්‍යයේ වෛරල් වුණොත් අර නැවත අපි අතර තියෙන සංහිඳියාවට මොකද වෙන්නේ? මොකද අපිට අවශ්‍ය සංහිඳියාවක් රටේ ඇති කරගන්න. ගැටුමකට යන්න නොදී. ඉතින් ඒකින්ද අපි කියනවා රජයට මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට අපි දැනුම් දුන්නා අපි මේකට එනවා කියලා. සියලු ආරක්ෂකයන් දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම රටේ ජනාධිපතිවරයාට කියනවා ඔබතුමා ආවේ මේ රට වෙනස් කරන්න නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න කඩිනම විසඳන්න. මේවා දුරුද කියන්න දෙන්න එපා. මොකද අවුරුදු 30කින් මේ රටේ මිනිස්සු ඒ දෙපාර්ශ්වයක් බට කෑවා. මේ සියලු ජාතීන් දුක්ින්ද මේ යුද්ධයකට මැදිහත් වෙලා. ඒ කියන්නේ මේවා තවදුරටත් ඉදිරියට වෙන්න දෙන්න බෑ. මේ වගේ සුළු දේවල් වැඩි කල නොගිහින් කඩිනමින් විසඳන්න කියන එක තමයි අපි මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට පැහැදිලිවම මතක් කරන්නේ. මොකද ජනාධිපතිවරයා සතු වගකීම තමයි මුල් පුරවැසියාගේ වගකීම තමයි මේ විහාරස්ථානය සහ ඒ පුරවැසියන් ඒ අහිංසක ඒ යම්කිසි පාර්ශ්වයකට වෙලා තියෙනවා කියන අසාධාරණයක් තියෙනවා නම් ඒ ජනාධිපතිවරයා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ඒ නීත්‍යානුකූල Tamanට අයිතියක් තියෙනවා කියන ප්‍රකාශ කරන හිමිකම් තියෙන පිරිස් ගෙනල්ලා ඒක ටේබල් එකේ ඉදලා සාකච්ඡා කරන්න. ටේබල් එකේ ඉදලා සාකච්ඡා කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේක පාරේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ජනතාවට එරියට පස්සේ ප්‍රශ්න වෙන පැත්තකට ගමන් කරනවානේ. අපි ඉල්ලන්නේ රජය මේකට මැදිහත් වෙන්න. රජය මැදිහත් වෙලා මේකට මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කියන අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ආණ්ඩුවේ ඇතම් ආයතන අධ්‍යයන අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන ද ඔෆිස් ෆෝර් නැෂනල් යුනිටි ඇන්ඩ් රිකන්සිලියේෂන් ආයතන වල සාමාන්‍ය සභාපතිවරු කිව්වා දැන් මේ මිනිසුන්ගේ ඉඩම් මේවා මේක අපි ඔයාලට කඩිනමින් විසඳුම් ලබා දෙන්නම් වගේ ප්‍රකාශ මේ මිනිසුන්ට කියලා තියෙනවා. ඒ විශ්වාසෙත් එක තමයි මේ මිනිස්සු ඉන්නේ. එතකොට ආණ්ඩුව යම් ආකාරයකින් පිළිගෙන තියෙනවා මේ ඉඩම් අයිති වෙන්නේ අයිති මිනිසුන්ට. කලින් ආණ්ඩුව වල කලින් දේශපාලඥයන් කරපු එක වැඩ නිසා තමයි මේවා මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා. බිමල් රත්නායක ඇමතුමාත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක කිව්වා අපි දන්නවා මේක මොනවද ඇත්ත නැත්ත කියලා. ඉතින් අපි ඒක සංවේදී